Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladzi an'ama 'alaina bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu bil huda wa dinil haq, yuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir alladhina kafaru lahum azabun shadid walladhina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulida indito mga kakasin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu. Yatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu. Sabarang sinabutan sin suara ini. In ganap pengajian. Amin pengajian masih-masih kita niyo. Habong asin pag-iman. Aula-aula masih-masih kita niyo pengajian bungasin pag-iman. In mga bariman usugiban babae. Timangkis sila ring hapit na sindunya. Iwan simpit na sinsin. Timangkis man sila ring hapit na dunya. Iwan pit na sin. Tiampanan sila sintuhan. Tiarang sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil di hadunya, aula-aula na hadlaw ka na. Mga anak ka po na muwatiranan, nagkagunahan kita ni utampan. Aula-aula hajaman taniw ini, jaman salay kasi. Demikian magkagunahan kita niyo tatabangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Unin tatabangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala
bangman kita niyo mahinang kakasin niya, kalasahan niya. Mga kakasin Allah Ta'ala, yarin ayat pangadjiun na to, ayat hasuratu Fatir. Ayat hikalima pa ayat hikapitu. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, tiyawag si maha suci maha tinggi insa barang anak kapu Adam. Maita niya tiyawag sabab kalna kalasahan niya. Amin di na sila lumasahabaran nila. Way nalasan nila pagkahin nila. Masira sila kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nagahampit na sila sin nikmat. Nikmat pagkaon, nikmat pag-inom, iwan nikmat katan kakukunahan nila. Mga kakasi, yarin baita palman si maha suci maha tinggi. Ya ayyuhan nas, mga kamu anak kapu Adam, tumpukan beriman, iwan tumpukan bukun na hinang beriman. Yarin paltawaran sintuhan na to kato taniyo. Ibuhan tahun na. Dahil nga masasin Adam sambil pamasainin paltawaran ini. Kahinapusan tiyawag kita niyo. Unin paltawaran yan, mga anak kapo. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Sa bunal tuud imbiyay ta sintuhan mabunal. Nabang biyan, timbiyay ta mo mabunal, huway, bukun bunal. Bangin biyay ta na to, kabayaan na to, bukun bunal. Sa bangin biyay ta na to, kabayaan sintuhan, bunal. Inna wa'dallahi haq. Sa bunal tuud in janji iwan simbiyay ta sintuhan kato taniw mabunal. Puno yan yung mabunal. Mabunaling kamatay. Nabang mabunaling kamatay, nagsadyara kaulutoon pa kamatay. Al-mautu hakkun. Ing kamatay mabunal, dumatung ing kamatay, ragpakan na kao. Mga Tuhan, maasusog, maasbabahi, bata-bata, yanin signal sin Tuhan. Sa way Tuhan, inu-inu sin tao, nag-exercise da kulang niya, nagbubuhat da kawato, aun da vitamin ko, ruwa ugab. Oo, maintenance mo yan. Sa nag-uulin, sing kabuhiwan kamatay, way nalamod na to. Mabunaling kamatay. Yan in pagtawaran sin Allah Ta'ala. Hikarwa, mabunal in pagsual halawm kubul. Pangasubuhan kita ni halawm kubul sa diyara kautuan. Hikatu mabunal. Buhiun in halawm singkubul mangarap sila patuhan hamasyar. Hikaupat mabunal. Pangasubuhan ni manusia. Sinnikmat dihil kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sa diyara kauyan Tuhan.
Dihilan kau sintuhan nikmat pagkaon, nikmat pag-inom, nikmat badyo, nikmat yung katantan, wayroon din kay mo. Dirihilan yan din Allah Ta'ala katan. Sabab sadyain hinang mo, sadyara kakauyan tuan jumawab. Amo yan, imbiyay tak katuk tanyo sintuhan. Mabunnal las, mabunnal insulga, mabunnal innalka. Ay ikaw magpuha-puha. Bang mabunnalin nalka, suko sinta umangi. Bang mabunnalin sulga, suko sinta umarayaw. Tanto hatuod to aning paltawakan ini, mabunnalin ito. Napagkayan mabunnalin bihandag bus, fala tahurrannakumul hayatud dunya. Ay kamu masasaw silingkat sin dunya ini. Pag sadya kamu sin nasabot mabunnalaon. Sabab, aun mamin, aun hikawin. Ikaw apa? Ikaw ning kawin atau ikaw ning mamin? Nah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ayaw kau masusya, ayaw kau masasat. Ayaw kau maligap. Silingkat sin dunya ini, amin pialingkat sin tao. Mahinang sabab di mo mabunnal imbiyay ta sin Tuhan. Atawa nabunnal mo sa wala kau nagsadya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Na mga anak po, kita nun last dia dunya. Di siya hindi ka paglamma-lamma. Kita nun last dia dunya. Magparatungin Allah Ta'ala, mulka iban bala, di nato kaingatan bang haun rumatung. Di matung natuan sa plaga dunya sa wayra inu-inusin tao. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ay kamu masasat. Ingkatanya tu pagsadyahin niyo. Ay kamu masasat sinhinang wayrun pahala kapag sadyan niyo hadto. Pagpataod kamu karayawan. Sa kalituan nagpataod din tao pagkaon. Bang syari makapanabo, bayitaan in tinda, harap mulong na online. Hang kakarut bukas, hang kakarut asin. Uno pa. Ikaw apa ununin na para mo online di nga tabo. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Bukunin dunya mangi. Pagsadyahan na to. Sa may ta kumangi, wala na to piyagsadyahan. Bang nato di pagsadyahan kumangin dunya sabab maghiluhala. Mami inyon basuka. Mami inyad atomic bomb. Wala inu-inu sinadunya biyaw ng pag-agama. Nabisi sila magpataod pagkaon, magpataod sin, magpataod kasakatan. Wala inu-inu simpamarinta dunya biyaw. Improblema rakula pagtuhan. Impagkaon yan mataod. Imbadyo yan mataod. In sasakatan yan mataod. In pamaybay yan mataod. Uno in tiyo-tiyo pagtuhan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ay kamu maligap. Ay kamu masasaw sing kabuhi dia dunya ini. Kaun kamu pakabuhi kabayaan sin Tuhan supaya ri matimpang nakakawa niyong karayawan kabayaan sin Tuhan diha dunya, nakakawa niyong kabayaan sin Tuhan karayawan dahon niyo paadlaw akhirat. Uno pemparman sin Tuhan, wala yaghurrannakum billahil gharur. Ayaw kamu masasat sin Tuhan, ayaw kamu masasat sin syaitan hapagtuhan. Kaysa, ay kamu masasat sin syaitan hapag-iman.
May tainlarakon sin syaitan pag-iman. Ay kamu masasat sin syaitan. Tungod pagtuhan. Palamahon sin syaitan in iman makusog. Na in iman way, tampanan na, nakulong na mag-iman. Ayaw niyo pasasatan ha syaitan in iman niyo. Ayaw niyo pasasatan ha syaitan in panawhid niyo. Ayaw niyo pasasatan ha syaitan in pangagad niyo hasara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab hatihan niyo marayaw. In syaitan yan manasaw, iwan manglihap, iwan manaabiti siya harap paapinal ka jahannam. Yan, mga anak ka po. Na, dia dinindagbos sin panasaw sin syaitan. Inari sin syaitan, makusog pembaran mo, pagdul-dul na ikaw. Intuhan mo ba yung ampununda? Intuhan mo ba yung lasahunda? Yan na tuan, mataod pagkarungugan na to biyan. Nakarungog na ko biyan to apa? Oo, nintuhan ba yung ampunon, ba yung lasahon? Yan to tuan, yung panabit sin syaitan, makusog palong nimbaran mo, mahaba pa nakal mo, marakusog pentuhod mo, subay na way nakusog sin tuhod, na makaruko pa ko marayaw. Ruko ko kuno bang masakit ning tuhod mo, biya din dagbos mo. Lingkod ko kuno tahay at awal, bang biya din lingkod mo. Biya sinaon si musurok kay mubudyak dengan sipa. Na tuan, panasat si syaitan, istidi na kolong niya, pagparul na ako sing kabayaan mo, intuhan mo, bayang ampununda, bayang ulungun na, suwe na ko mga magumulka numan. Apa, makarad pa kanyo magjagingin umulka pata, ay kanuman. Makarakan pa. Biya din? Makarakan pa. Di na. Napapaglumba ako ni bang bata-bata bihay ni. Paglumba ka mo kuno, ikaw iwan sinsya, iso yung makauna. Way, ikaw yung makauna, humantak. Tulad niyo mga tuan. Uno pembaita sin Allah Ta'ala, inna syaitana lakum adu. Piyabaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala, pagtawagan niya, ya ayuhan nas, in syaitan yan banta niyo. Sisimbanta niya punan, Tuhan. Sisimbanta na hikarua, hi Adam. Nakaato siya. Ni natuan aturun mo na masa nato ini. Inna syaitana lakum adu. Kauhan tagupat ka jam, di matuging syaitan, di hapdiunin syaitan, mga tukatu. Impangasubo, nangatura kita niyo. Bangi ka pa. Nakapangatura ko marayaw sinadlaw yan, adlaw ahad. Lockdown, na-lockdown mura iblis. Bang ikaw? Na. Inna syaitana lakum adu. Falman sinallahu ta'ala, piyabaitaan kita niyo, sa bunal to din syaitan duayan, si syaitan iblis, di niyo kakitaan, kamu yung kikita, iwan ni syaitan manusia, banta niyo yan. Apa bangaun banta mo, magunukaw. Unin hinangon mo bangaun banta mo. Mangatu. Okay na? Unin ni pangatu mo. Musil, time jipun pa. Di kahatuhan, in syaitan bang bukun sanjata ring atuhan, sabab di mo kakitaan, ikaw ini uno. Kikita. Dahil nga sabab yan, parman sinallahu ta'ala, inna syaitana lakum adu, fatakhijuhu aduwa, pangatu kamu marayang, ay niubangaya, pangatu kamu rum, pangatu kamu radlaw, pangatu kamu akatan pakarajaan niyo. Aku intu mabangkan niyo. Sisi ini siya yan, Allah. Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Tabangun sinallahu ta'ala yung mga sila beriman. Fattakhiduhu aduwa.
Parugalan niyo inatay niyo kaniya. Parugalan niyo imbaran niyo kaniya. Nabiya din indagbos, pakusukan yung pag-iman niyo. Pakusukan yung panawid niyo. Pakusukan niyo in pag-amal niyo. Hahukuman syara kabayaan sin Allah Ta'ala. Ayaw mo na pakusuka in kabayaan mo. Di ka makatug sindoon. Ikaw pa nakahalok na ka sindoon na to. Nakahalok ka? Uy. Grabe pa karew ko makahalok ko simbihan. Uy, ikaw liang lang na. Na. Sumunod pa man sin Allah Ta'ala. Innama yad'u khijbahu. Biyaitan kita niyo sin Allah Ta'ala. In syaitan yan. Wayroon na hinang niya rugaing. In hinang niya hambuk dah. Manguno manasat. Manaabit. Innama yad'u khijbahu. Taabitun kau pakabayaan niya. Biadinin alamat na taabit na kau sin iblis. Number 1, apabila usog haway, magbanta na iwan sin halom simbay niya. Usog magkalo na ibang babae. Tupunin usog magkalo ibang babae. Bang ikaw? Tupon? Di. Naon nagkakalo. Uy. Nabang ba? Tutiop da. Wala tiop sa siyasat sinuno. Tupunin ama iwan anak magsagga. Di. Aon na nagsasagga. No, imatayad to sindi tupon. Siyasat iblis. Tupunin na kura iwan raayat magsagga. Di, aon na nagsagga. Namay ta yan. Innama yad'u hizbahu. Wayrugaing panaabitisin syaitan yan. Kaabitun niya pa party niya. Naunin party niya. Harap pakain. Harap pa pinal ka jahannam. Unin party niya rihadun niya. Sipuhun kau. Igunin adat mo kabayaan sin Tuhan. Igunin favorite mo kabayaan sin Tuhan. Pagkaon na biri kau kumaon. Pag-inom na biri kau minom. Pangadatan na biri mo akaron. Ikuno yan. Impini ka to sin Allah Ta'ala. Pagkaon na biwan Rasul. Sakali, impion sin syaitan. Pagkaon uno. Hayop, di kumaon, mabuha. Iro, bang mukaw ng pagkaon, hamuton na ah. Bang ganta magmula siya rin noon. Tao, yaunin lason, yaunin kopi ko, yaunin kopi mo, haunin pion sin tao. Ikaw pa, haunin pion mo, kopi ko, kopi mo. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis syair. Impanabiti sin syaitan yan, dahon kau palawm sinapinal ka jahannam makamatay mo, hakabuhi mo, sipuhun kau riadunya, iguning kasipugan, bang naiging kasipugan, himinangin tau sing kabayaan niya, di siya tumayma sing kabayaan sin Allah Ta'ala. Uno pa man sin Allah Ta'ala, allazina kafaru. Amin mga sila nagkupuro. Lahum azabun syadid. In sila yan tiyataramahan. Unin tiyataramakan nila. Siksa makusum. Apa na nakananamhay ni. Nakakadto nakabalik mari. Laung niya parayawan na tur. But ako ninin nakasulay. Aun na nakabaita, why sa biyayta sin Tuhan. Bang biyayta na sin Tuhan, labi rin sindid tunakari. Bang biyayta na sin Tuhan, panabin niya, marikato, labi rin sinakad tunakari. Dahil nga sa babyan, piyakita sin Tuhan hanabi, hawaktu kapag Isra wal Mi'raj niya. In jimatuha umat niya, iwan sin jimatu
hasusung. Nah. Wallazina amanu imanga sila mahugutin pag-iman. Tutug sila pag-iman kabayaan sintuhan. Sababin iman aun salakan. Sali katan tanding kanadang harap mari aun salakan. Suway kita niyo makadto. Wallazina amanu wa amilus salihat. Amin mga sila, ya amalan nila, inrukun iman unum. Ya amalan sinjantung, unumin taon. Di masa na to ini, hiyapal sa jasintaw. Number 1 yung na, amantu billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi. Lamud to, sa amal ito. Okay na pa. Mga sila ya amalan sinatay nila in rukun iman unun. Wa amilus salihat. Iwan ya amalan simpitu ang tabaran nila. In hinang pamarayaw kabayaan sintuhan. Aun promise sintuhan kanila. Aun janji sintuhan kanila. Ikaw pa, bang aun promise simbalo mo magbalik siya 2 tahon. Magkakad ka. Mata ko rin magkahagad, sin promise niya. Biadin, puirun kawasan niya. Naintuan, bang ang baita niya, kakaroon mo. Nayari tuan, wallazina amanu, wa amilus salihat, lahum aung kanila yan. Hinda sinaun kanila rin at Tuhan, amuin, iya amalan nila rukun iman inum nila, kawan tagupat ka dyan. Iwan sinrukun Islam 5, kawan tagupat ka dyan. Maghfiratun, kaampunan. Nah, in alamat sintao iampun sintuhan, masusawang di makahinang marayaw. Bang ikaw, biya sintao, nag-uusaha, masusa siya, bang siyari makauno. Ikaw, pabang ko rin na makatupat tabo. Laong nang kabulan, way pagtabo. Masusa na kao. Biadin, may tayo ito masusa kao. Wayro no. Sa kalituan, di masusa yung tao, pila tahon na siya, way income niya rin no. Na, lahum maghfiratun, in sila yan parmansin Tuhan, ampunun ko sila, wa ajrun kabir, iwan aun tungbas nila sa lagu-lagu. Yadto mga anak po in ayat piangadyan na to. Mari kita niyo paluon sin ayat. Unuin pangadyan na to halawin sin ayat ito. Number 1, hajatun nas ilad din. Magkarunahan ni manusia pag-agama. In priority akabuhi si manusia pag-agama. Bang nag-number 2, in pag-aagam hakabuhi sintao, nabiyan na sing kahalan na ito yun. Subay mag-number 1. Okay na pa. Amin nagtiyaon ka, munin agi mo. Tay na atawa, uno na. Munin agi mo. Di na atawa, uun na. Biya din? Hisin hiunan mo yaddo. Allah. Na. Aon pahuon malaggo na dito. Amo na lapal mo. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bangin huon mo pagkawin wala mo yagat magdusa kaw. Lawin dosa mo ri. Wang mo wala yagat in lapal ini. Inagi mo halapal mo. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amo yan mga anak po. Na. Narainin in agamayan, inna dina indallahin Islam. Bangin agama, piag-agamahan mo rin at Tuhan, kasajahitraan.
Malasain usuga asawa, malasain babae hawana, malasain maas anak, malasain anak hamaat, malasain kampung pakampung, lawiin lasasin Allah Ta'ala. Dahil nga sabab, yan ipatuntum sintuhan ng mga yadto, uno yung bihad turagbos, Uzkuru ni'matallahi alaikum. Tumtuman niyo ba in ni'mat dihil kanyo sintuhan. Apa amin kita mo nasawa mo yadto. Amin way pa ka mo nagtitiyaon. Uno hindi matupabaran mo, nauno ka. Napunong ka. Limangin parasahan mo. Na naunuin, uno hindi matukay mo. Dari kugiban kuyag. Mungkin na. Kugiban kuyag. Magkagunahan kita nyo kugiban kuyag dengan Tuhan. Di magkagunahan Tuhan kato. Kugiban kuyag. Mag-agama kita nyo iban di agama sin Tuhan. Di na siya mahalin. Sagawa kita nyo Tuhan. In magkagunahan kugiban kuyag. Dahil nga sabab yan. Aun hinang kuyaganin Tuhan. Aun hinang bang nato mahinang makauyumin Tuhan. Aun hinang bang nato mahinang kuyaganin Allah Ta'ala. Tu. Uno yan. As-sabatu alad din. Amin tutukan nato im pag-agama. Bang nato tiutukan im pag-agama, tutugin atay nato, tutugin suara nato, tutugin pito ang gautabaran nato, makuyagin Allah Ta'ala kato, sindi siya magkagunahan kuyag. Namayta siya kimuyag, niya radin ipon niya hakabayaan niya. Ikaw apa, yung mga anak mo rin makadsing kabayaan mo, magununa ka. Magsabihin na ka, at tawabiyadiin. Bayta ka kuno. Biyadiin. Makakatawa ka. Makauyom ka. Makatangis ka. Yan, mga tuwang. Na, uno yanin agamayan, likulli pardin hatiap-tiap siulakan. Maita na to kagunahanin agam hatiap-tiap siulakan, rijaul aqli. Hikasambu simpikilan in pag-agama. Buko nini karayaw sinakal matawd sin, ayam matawd-taw takasin. Way man pag-agama nila, uno sila. Bang ikaw pa. Nah. Kadti ko nun, mas pakyaw yun. Bang yun, naghali-hali na siya. Way na siya nagkaiba-kaiba. Nampayon, tiukol na siyang presidentin unia. Bang ikaw. Ang parimisan umat to. Karangad to, suntok niya. Na, rijaul akmi. Magkagunahanin akal na to ini pagkaon. Bang magkagunahanin tiyan na to pagkaon ibang paginom. Hawak to ihapdi, ikaw pagkaon mo rimayang parasahan mo. Magkagunahanin akal na to bihad to ragbos. Uning kagunahan sin akal, amo na yung pag-agama. Apabila inakalan, wala doon yung pag-agama, ulaika kal an'am, mabiyain tao hayop. Okay na? May tayo tumabaya hayop, sabab way Quran sin hayop. Dahil nga sabab, yan halom sambahayang, ihdinas siratan mustaqim. Na, yan mga tuwang. Hikarua, may takagunahan si manusia, hatiap-tiap siulakan ng pag-agama, rijaul jism. Pagkaunsing ginhawa. Dahil nga sabab, yanin tao mag-aagama rin siya kumaun sin haram. Di siya minum sin haram. Maita, inbaran na to, imunod siya haram, simulig siya haram, di tayo maunsin to ang ibadat na to.
Dahil nga sabab yan, pinian kita niyo sintuhan pagkaon, kaunan niyo sa jay marayaw, imarayaw halal. Nabiyaw, napaon na kimaon haram. Bang ikaw? Nah, di tayo maunin ibadat niya, bangin pagkaon niya haram, bangin pag-inom niya haram, bangin badyo niya haram, bangin pantalon niya haram, bangin tubig niya haram, di tayo maun. Nag-ail kawin tubig piyag-ail mo, tiyakawan, di tayo maun. Nagsambahayang kawin badyo mo, hingkiyawi mo hang po pilak, ilima pilak haram, di tayo maun. Apa yung badyo mo yan, halal na yan. Jadi, nah, di tayo maun Tuhan. Nah, dahil sabihan, pipian ka wasal sin Tuhan, suko sin akal mo, suko sin jasad mo, ing karunahan sin duayaon, pag-agama. Ini katu, may ta karunahan sin tiap-tiap siularan ng pag-agama. Kahatihan mo tuhi, may ta kaupiapan dari sin Tuhan tao. Law mo may ba ako ini piapanjari sintuhan tao ko na ko piapanjari kabaw. Banyad to papagpion ka hiya mamunin kabayan mo kabaw sapi manok katawa tao. Unin pion mo. Bukon dahi ama mo nagpi bukon dahi hisiyo nagpi. Ayarin niya tumisan bang misampahi ama mo nagpi suway mura ayaran. Sakawa Allahu Ta'ala in nagpi kay mo suway labi pagayad mo. Nabiyadin in dagbos at taatulillah pagtaat ko patuhan. Wa ibadati wahda iman pag-ibadat kau tunggal pa Allahu Ta'ala. Bang nabihad tindagbos. Impag-ibadat mo patuhan, tunggal. Impagtaat mo patuhan, tunggal. Tumaninatun kubra. Nadawhat mo ing kasanyang sa lagu-lagu. Masanyang inatay mo rihadon niya. Masanyang kawadlaw ka na ka na. Ikaw, paamin na balo na kaw. Nasusa kaw. Namin balo mo yan, nasusa. Nah, amin na balo, kawis yung nagtangis, amin yad tumiyatay ataw amin buhi. Bang kaw asubun, haunin mareyaw magtangis, amin miyatay ataw amin buhi. Amin miyatay, sabab miyatay na siya. Mig na siya rin kayo mo, subay siya atin magtangis. Ang pen ikaw, yari na ko ibang anak mo, yari na ko ibang bagay mo, may tako mga tumangis. Biadin? Di mangkali. Ah, kita mo yan. Bang bihad to tumangis kau hamuk dem minig, subay mo ipagtangis, simbaran mo susungon, bang murihin ang uning kabayaan sintuhan, sunog. Ang paway kapago yan. Kanti kuno yan. Ba't bang sadya makabalikin nyaw na may mamayta kato taniyo? Ako sukanin pag-ibadat mo. Ay, kamu masasat sinini. Yari na akimugdan ka mo ini. Sumarawa, nabiyayta na sa jakato taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, hangkan na yung kakunahan taniyo, pag-iman sa bundaan. Tumaninatun kubra. Kasanyang sa lagu-lagu. Bukon makipot. Intumaninatun kubra, bukon isa-isa mo sadyain si Manyang. Ikaw, pabang ko makabi pantalon, isa-isa mo rin kiyukan. Gadin, isa-isa mo ra. Uy, kiyukan ba sambil nakita lang mo bang, okay lang ningkuan mo yan. Bang ikaw? Gadin, nah, amin sasakatan mo yun, isa-isa mo rin kiyukan. Kaya kanina minuno sa mablong na kuha matuwihan. Sabang yan ito ay pag-agama. Nagigil na kau, nagtakabul na kau, nagjangki na kau. Mayta, sabab maling kating kay mo rin kanila. O kinapa? Wala dito in tumaknina kabayaan sintuhan, in tumaknina rito kasanyang mo, bang nagkangi na yung sasakatan mo, bukan pa kau.
Bang, ikaw, kukan pa kaw? Di na. Dahil nga sabab yan, bini mo 2 milyon, hiragang mo man, pilasin na kuman. Inhinang mo kabayaan sintuhan, inhamuk karayawan, lipaton makapila. Hangkan na mga anak po, magkagunahan kita niyo tuod biyaon. Humarap kita niyo mari, amin ini. Sabab amuinin final. Final sing kabuhi na to, amuinin subay akarom na to. Yan to ini kato, hikaupat. May kagunahan sin tiap-tiap siulagan ng pag-agama. Tahrirul insan. Ang mamahal di kay manusia. Ang manusia mahal di ka siya. May tayo mahal di ka siya. Sabab, pipis suko siya sin napso niya. Pipis suko siya sin sahwat niya. Pipis suko siya sin mata niya. Aulong nakita dito malingkat. Madtukaw pa. Yadto pa talon. Madtukaw. Biyading na, yadto lang na masarap pagkaon. Bulalo, hakuan. Haon ba yun yung pagkantun niyo? Habitali, madtukaw. Makusugin hangin, taga-typhoon. Biyadingin? Yan. Mamahal di ka kau. Min sultanil hawa was syahwat. Di kau kapamarintahan sin nafsu mo. Di kau kapamarintahan sin syahwat mo. Suway impamarintah rengha Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, in pag-agama mo kumpisuko, in mamisuko kay mo, nafsu mo iwan syahwat. Nalong sintaw may takuyutangan syahwat. Ang pakaw makapi sing kabayaan mo, kabayaan sintuhan. Paamimbaran mo, na yung nagpi, hiyama mo, hina mo, atawa ikaw. Amin lupa mo yan, biha, yung nagpi. Biyanin, Allah. Tatakbiran, Allahu Akbar. Walladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Allahu ta'ala magpi sing kabayaan niya. Amin yun halawm cinrahin sininan niya. Hikali mamay takakunahan sin tiap-tiap siulakan. In pag-agama, binaun mujtama'ud dunya wa mujtama'ul akhirah. Aun society dunya, aun society hadlaw akhirat. Aun paghula na to diha dunya, aun paghulaan na to hadlaw gana-gana. Bang bukon pag-agama, di mo kay ngatan biya di nin status mo yung panindog mo diha dunya, iwan panindog mo hadlaw akhirat. Hasabab sin pag-agama, syaidun pid dunya wa syaidun pil akhirah. Masanyang kau riha dunya, iwan masanyang kau hadlaw akhirat. Maita sabab iagad mo ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mura-murahan, mga anak po, patubtubon na mo dito. Signalan na kuya pa yaon, magbang na siya. Uwos na yung waktu na bangmayan kita niyo, di mabutas di nga kabayaan sin Allah ta'ala. Ayaw kita niyo masasat sin parakala pagdunya ini. Para yaon natin panindog na to, panindog kabayaan sin Allah Ta'ala. Bukol lang na to, di nakita niyo magdunya, way kapusan sin dunya, taga kapusan sin dunya, sa babiyari kita niyo rin di magtanom dito na to, pusuon, haadlaw, gana-gana. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.